Dobrodošli u podcast Udruženja za ekologiju i zaštitu životne sredine GEA, Digitalni ekolozi, koji je upravo kroz ovaj projekat podržalo Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije. Predstavnik gradske uprave Nenad Petrović je moj današnji gost. Nenade, hvala vam na vremenu. Ekološke teme su uvek aktuelne. Polazimo od onih manje lepih stvari, a to su ekološki problemi kako na lokalu, tako i u našoj zemlji. Kakva je situacija u Pirotu? Dobro jutro. Pa, govoreći o tim problemima, ja prevashodno ne bi kao predstavnik grada, već kao Nenad Petrović, koji je zaljubljenik u prirodu, koji je ribolovac 40 godina i tako dalje, koji je svakog vikenda sa porodicom, što na planinama, što u raznim sredinama našeg okruga, mogu da kažem da su ovi problemi itekako prisutni, a prevashodno se odnose na divlje deponije koje postoje u širem području našeg grada. Situacija je bila bolja do pre nekih 10 godina. Nakon toga vidimo da svest ljudi više nije na tom nivou i nažalost opet se vraćamo u situaciju da moramo krenuti od početka, podizanje svesti kod ljudi, o značaju govoriti sve više i više, jednostavno da ne bismo došli u situaciju da našim pokolenjima ostavimo životnu sredinu koja svakako neće biti za ponos i neće biti moguće da u njoj uživaju kao što smo mi nekada uživali. Što je ono što najviše utiče upravo na to da se stvaraju divlje deponije? Svesni smo toga da posle korone većina ljudi je počela ponovo da se vraća u sela na brojna izletišta. Da li se upravo tada, jesu li zapravo sami izletnici, oni koji prave najčešće te deponije, jesu li građani odgovorni ili ne baš? Tačno je, to ste lepo primetili. Do 2020. godine je broj izletnika polako počeo da opada, s obzirom da sam ja u prirodi prisutan što se tiče izletišta 20 godina veoma aktivno i gotovo svakog vikenda. Korona je učinila svoje da mnogi te godine nisu mogli da otputuju na letovanje, da odu negde van zemlje na odmor i upravo iz tih razloga su spoznali taj drugi svet, posetili prirodu, to im se dopalo, posetili razna mesta po našim selima, takođe im se to dopalo i jednostavno oni su stekli tu naviku da je poželjno izaći, što svakako jeste, sa svojom porodicom, sa svojim prijateljima u prirodu, uživati u njoj, ali nažalost iza sebe ostavljaju tragove i to nije za pohvalu. Ja sam svedok tome svakog vikenda. Ja u mom automobilu, nažalost, imam različite kese za odlaganje otpada i ono što prvo činim kada sa porodicom odem, ja moram da pokupim sve ono što je ostalo za nekim drugima. Često objašnjavam deci, deca me pitaju zbog čega to radiš i ja im objašnjavam zašto to moramo da radimo, da bismo u pravom smislu uživali u našoj životnoj sredini. Oni su sad već, kada su malo odrasla deca, shvatili to i zajedno radimo što se toga tiče, ali kažem, tu nije sad stvar rešavanja od strane jednog pojedinca ili nekolicine nas. Ovo mora da postane jedna opšte prihvaćena svest kod svih ljudi, da nakon boravka u prirodi jednostavno moraju vratiti stanje onako kako je bilo pre toga. Šta još vidite kao potencijalna rešenja upravo za problem neadekvatnog odlaganja otpada? Pa što se tiče samog grada, gradske uprave, regionalne deponije i javno-komunalnog preduzeća, mi smo tu jedan uigran sistem koji savršeno dobro funkcioniše. Sad što se tiče, na primjer, grada, gradska uprava u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine u prethodnih nekoliko godina obezbedila blizu 100 miliona dinara zajedničkih sredstava za uklanjanje brojnih deponija u našoj okolini. Svesni smo da se deponije vremenom, nažalost, vraćaju, da ljudi svoje navike jednostavno ne mogu tek tako da prevaziđu. Iz tog razloga smo na nekim ključnim mestima gde su se pravile velike deponije odlučili da postavimo kamere.
Čuo sam i neku najavu gradonačelnika da ove divlje deponije u Prisjenu će se pretvoriti nakon njenog čišćenja i uređenja u Vidikovac, što je svakako za pohvalu, jer iz mog nekog ličnog iskustva na onim mestima gde se izvršilo prenamena tog zemljišta koje je nekada bilo divlja deponija i pretvorila se u nešto sa drugačijom sadržinom, videli smo da to daje rezultate. Ukoliko nije takva situacija, vrlo brzo deponije se vraćaju. Mi smo i preko programa javnih radova na nivou lokalne samouprave, gde smo od 2010. godine do danas izdvojili blizu 74 miliona dinara, angažovali smo 740 lica, pa recimo negde oko 70% tih lica je bilo angažovano na različitim mestima u pirotskim selima kako bi uklonili brojne deponije, kako bi uredili brojne izletišta, napravili parkovske površine i tako dalje. Situacija još uvek nije na nekom zavidnom nivou, ali što se toga tiče, što se tiče našeg grada, ona ostavlja neke pozitivne primere i ti pozitivni primeri se negde usvajaju, nažalost, negde ne. Jesu li upravo dovoljno zainteresovane same institucije i organizacije, ali i sami građani da se ovaj problem rešava? Po meni najveći problem je do samih građana i samih meštana. Sve veći broj je ekoloških udruženja, sve veći broj drugih nevladinih organizacija koje shvataju da je ova tema ne samo primat Evropi, nego i nama i da je od velikog značaja za naše buduće bitisanje i za naš budući razvoj. Što se tiče rada drugih lokalnih institucija, ja bih da pomenem, na primjer, regionalnu deponiju koja je jedna od najsavremenijih, ne samo u ovom delu Srbije, već i jugoistočne Evrope. Regionalna deponija ne samo da vrši svoju osnovnu ulogu, ona, na primjer, pokreće i neke akcije koje imaju za cilj podizanje svesti kod najmlađih ljudi. Meni se lično dopada onaj ekonagradni konkurs koji je na temu literarnih radova iz oblasti zaštite životne sredine, efikasnog odlaganja otpada i tako dalje, gde se deca od predškolskog uzrasta pa preko školskog uzrasta jednostavno uče tim nekim stvarima i shvatanju koliko je to od značaja za njihov budući život. Recimo, akcija koja je zaživela na nivou čitavog okruga koju regionalna deponija sprovodi jeste očistimo naš grad, naša sela i tako dalje, gde prikuplja velike količine kabastog materijala koji su velikog gabarita, koji bi jednostavno završili na brojnim deponijama u saradnji sa mesnim zajednicama i sa građanima u samom gradu. Sav taj materijal se prikuplja i pravilno se odlaže. Tako, sada je u planu i izgradnja drugog tela deponije. Pirot je ove godine i pokrenuo kompostanu i važna je ta međuinstitucionalna saradnja. Upravo regionalna deponija Pirot u saradnji sa javnim preduzećem Komunalac obavlja dobar posao na teritoriji našeg grada i našeg okruga. Da li su kazne donekle rešenje za ove probleme? Da li bi se kaznom eventualno i podigla malo više svest građana o tome? Svedoci smo toga da u Pirotu konkretno je onaj građevinski otpad najveći problem. Jeste, građevinski otpad je najveći problem, ali sada postoji i tu pozitivan pomak s obzirom da početkom godine je kroz program Horizont regionalna deponija dobila sredstva za odlaganje i da kažem, uklanjanje tog građevinskog otpada na pravilan način, tako da svako onaj ko u budućnosti želi da gradi ili da izgradi svoj objekat, da vrši njegovu rekonstrukciju, neće moći da dobije kasnije upotrebnu dozvolu, da pre toga sa deponijom ne napravi sporazum o efikasnom odlaganju tog samog otpada. Što se tiče kompostana, ona će tek zaživjeti u nekom budućem periodu, ali treba napomenuti da, na primjer, recimo regionalna deponija je u prethodnom periodu izgradila sistem za separaciju otpada. Regionalna deponija je kroz projekat Ujedinjenih nacija koji se realizuje preko NDP kancelarije obezbedila sredstva za nabavku električnog vozila i za nabavku laboratorije koji će meriti nivo zagađenja oko same deponije, koji će meriti nivo uticaja na zemljište, nivo uticaja na vazduh.
Pored toga izgradila je i solarnu elektranu. Imamo mnogo pozitivnih primjera što se tiče njenog rada. Naravno, ključno telo za rad regionalne deponije, sama primarna selekcija, tu primarnu selekciju otpada vrši javno-komunalno preduzeće naše Komunalac i zahvaljujući njima imali smo situaciju da gotovo više ne postoji selo ili udaljeno izletište na nivou naše teritorije, da jednostavno ne postoje kante za otpadke, da ne postoje kontejneri i ja sam svedok da je u mnogim mestima to dalo rezultate. Postojali su negde deponije koje sada više nisu, zahvaljujući tome što su upravo ti kontejneri postavljeni. U samom gradu imamo situaciju da tamo gde nema mogućnosti i blizine postavljanja kontejnera, različite domaćinstva dobijaju otpade, odnosno kante za različite vrste otpadaka. U najavi je da će od ove godine, odnosno krajem ove godine, dostići i brown kante koje će biti za odlaganje eko otpada i samim tim kompostana će imati neki smisao za njen budući rad. Tako da Komunalac bukvalno na dnevnom nivou isporučuje više od, koliko se sećam, 80 tona otpada koji se prikuplja od preko 600 kontejnera. To je velika količina i da nije naše regionalne deponije, to svakako pitanje gde bi taj otpad završio i kakva bi životna sredina bila u našem gradu. Zahvaljujući pravilnom razvrstavanju i tretiranju tog otpada situacija je mnogo povoljnija. Pored toga treba napomenuti da javno-komunalno preduzeće Komunalac održava 100.000 metara kvadratnih zelenih površina. Svedoci smo da se iz dana u dan uređuju i prave nove zelene površine. U saradnji sa gradom imamo da smo u poslednjih nekoliko godina zasadili oko 5.000 stabala koji su stari nekoliko godina i još toliko mlađih stabala, znači 10.000 stabala je, za 10.000 stabala je bogatiji naš grad, životna sredina je bolje u njemu, ali nažalost problem divljih deponije i problem koji je posebno aktuelan tokom ovih zimskih vremena jeste zagađenje vazduha sa kojima se suočavamo i na tu tek trebamo razmišljati kako da rešavamo. Upravo ste pomenuli i govorimo sve vreme o regionalnoj deponiji i o javnom preduzeću Komunalac iz Pirota. Svakako je tu i šumsko gazdinstvo. Kada govorimo o onim kaznama, da li ljudi prijavljuju ekološke probleme na vreme i da li znaju kome treba da se obrate? Pored šumskog gazdinstva postoji naravno komunalna inspekcija na nivou grada koja je prevashodno zadužena za prijavu ovakvih problema. Sankcije, ste me pitali kroz prethodno pitanje, sankcije još uvek nisu zaživele u našem gradu možda onako kako bi trebalo. Još uvek se radi na toj nekoj preventivi i podizanju svesti kod građana da jednostavno pokušamo da ono što je do nas svih, do lokalnih institucija, do građana, da učinimo kako ne bismo došli u situaciju kažnjavanja. Koliko je važno da upravo i deci u onom najranijem uzrastu ukažemo na to koliko je važno čuvati životnu sredinu? Jesu li upravo naša deca koja kroz brojne i konkurse koje ste i malo prepomenuli i sve ono što se radi kod kuće i na časovima u školi svesniji od nas starijih u očuvanju životne sredine? Ja mislim da jesu. Ja sam lično zagovornik da u osnovnim školama postoji već od 5. razreda predmet ekologija, možda ne neki drugi ili pored svih ostalih, jer ekologija je nešto što će itekako značiti za život nas samih, pogotovo što smo svedoci svakodnevnih zagađenja, što voda, što vazduha, što samog zemljišta. Svedoci smo da naša hrana koju jedemo je diskutabilnog porekla i sve to će itekako uticati na život i zdravlje ljudi. Zbog toga treba ekologiji posebno mesto dati. Zamolit ću vas za kraj ovog razgovora samo da prokomentarišete koliko je važna saradnja same lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama i udruženjima, konkretno u ovom slučaju Udruženja za ekologiju i zaštitu životne sredine GEA. Sa Udruženjem za zaštitu životne sredine GEA lokalna samouprava ima višegodišnju saradnju.
Oni su preko naših konkursa za nevladine organizacije nekoliko puta podržani po pitanju različitih projekata kod kojih je tematska oblast bila svakako zaštita životne sredine i okoline. Udruženje GEA je jedan od najznačajnijih izvođača kada su u pitanju javni radovi, s obzirom da aktivno doprinose rešavanju brojnih problema u mesnim zajednicama, pogotovo u seoskim, na najrazličitim lokacijama u selima. Uspeli su da otklone brojne divlje deponije, da urede brojna izletišta i da jednostavno prostor u tim mesnim zajednicama učini boljim i kvalitetnim. Saradnja između civilnog sektora, samih građana i lokalne samouprave se pokazuje svakog dana da je sve bolje što se toga tiče i mi zajednički na tom polju moramo raditi. Što se tiče samih građana, evo, svedoci ste da konkurs za energetsku efikasnost objekata je poprimio takav značaj da je to za jedan dan su bukvalno sredstva utrošena. To je svakako značajno jer se poboljšava energetska efikasnost samih objekata, uvode se neki novi vidovi energije, korišćenje paleta, solarnih panela, toplotnih pumpi i tako dalje, a sve sa ciljem da se što manje doprinese zagađenju vazduha, jer nažalost ovo što danas nas okružuje, a to je loš i zagađen vazduh u zimskim uslovima, je prevashodno iz individualnih ložišta gde nažalost ljudi koriste neke sirove elemente drveta, koristi se različita vrste nekvalitetnog uglja i upravo moramo u tom pravcu ići kako bismo zajednički sa građanima, sa nevladnim organizacijama doprineli rešavanju naših ekoloških problema. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. Pratili ste podcast Udruženja za ekologiju i zaštitu životne sredine GEA iz Pirota. Čuvajte životnu sredinu.